Yambu mwebwe mwese abadukurikiranye turabaramukije, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, dutanga mpore ku bakomeje kubura ababo muri bino bihe turimo, twugarijwe n'ibiriro byinshi, aho tubura abasore bacu, aho tubura abagabo bacu, ni ibihe bigoye kandi bibabaje, umunyamurenge wese aho aherereye tumuhaye mpore, mwihangane, ibihe turimo bizagira iherezo, ahari amarira twizeye neza ko hazahinduka ibitwenge, twihanganisha imiryango yabo ikomeje kubura abantu babo, yemwe mukomere kandi mwihangane, nicyo gihe turimo, ariko na nyuma ya zera Imana izikora, izi zigahindura amateka, ahari amarira hakongera kandi hakarema ibyishimo, tuzongera kandi twishime bavandimwe, tuzongera kandi twishime ababyeyi bacu, mukomere kubwo kubura abana banyu, mukomere kubwo kubura barumuna banyu, mukomere kubwo kubura bakuru banyu, hari umunsi bizarangira, tukongera kandi tukishima. Jewe wicaye imbere yanyu, amazina nitwa Mutesi Gentille, nkaba nkorera kuri YouTube channel yitwa Byose Hamwe TV, nkomeje gushimira wowe wakoze subscribe, wageze hano ukabona ko ari cyo gikwiriye kunshigikira ukankorera subscribe, ndagushimira umuntu w'ingenzi wagize neza, nawe ugeze hano ari ubwa mbere utarakanda subscribe, ndagusaba wikande urusheho kudushigikira, kanda subscribe yawe ni ingenzi, ukomeza kureba ibyo dukora, bizadushimisha, mutuzamure, twaje hano kugira ngo tuze tuganira ibintu bigiye bitandukanye, twungurane ibitekerezo, niko bimeze, turabakiriye muri kino kiganiro, mwegere tukibanemo neza, mucishimire, mutubwire aho twakoshe, mutubwire n'aho twabishoboye, muzaba mugize neza, turabashimiye pe byimazeyo, mwagize neza kubana natwe, Imana ibahe umugisha mwinshi. Uno munsi twaje kubabwira ibyiza twaboneye mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, ntituramara igihe kirekire tuburimo, ariko twaravutse tubyisangamo, imyaka ntiraba myinshi yo kuvuga ngo tumaze kumenya umunyamurenge wese iyo aje akava, oya, ariko muri bike tumaze kumenya, abanyamurenge ni ubwoko bwiza, ni ubwoko bwiza burangwa n'imico myiza, burangwa n'ubumwe, abanyamurenge bagira ubumwe, ukwabo kose bazatabarana iyo ibibazo byabaye, nibo ba mbere, iyo wagwaza muba muri kumwe, wapfusha muba muri kumwe, igihe cyose abanyamurenge tugira ubumwe, twirefere ku yandi moko tubanye, kuko twarahunze turi mu bihugu by'amahanga, tubana n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko ugaragaje kubabaza, ukababwira uburyo imico yabo imeze, barakubwira ngo mwene wabo ni mwene wabo nyine, ni wa wundi bavukana mu nda imwe, uwundi wo hirya ntumubwire, ariko twebwe nimushake mube muvukana kuri ba sokuru wanyu, nimushake mube muvukana gusa ni rya zina rimwe gusa, mumura rumwe, aho duhuriye tugira urukundo, tuza duhunga, twahungira muri Amerika twama tubumwe, twagera mu Burundi tukaba umwe, twagera i Bugande tukaba umwe, twagera muri Kenya tukaba umwe, ubwo bumwe bw'abanyamurenge turabubashimira, mugira ibikorwa abandi batagira, muza mukora ibyiza abandi batagira, ibyo byiza by'ubumwe twabibabonyeho, turavuga ngo tuzareka kubibwira abafana bacu badukurikiranye ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge ko turangwa n'ubumwe, nubwo hatobura abatwitambika bakagenda ku ruhande, ariko majorite tugira ubumwe pe, turakundana, tugira ikintu cyitwa urukundo, tugira urukundo baye, uza uhura n'uwanyu mugahurira ahantu, nakubwira gute, muvuga gusa ikinyamurenge muri babiri, abandi batavuga ikinyamurenge, ariko wumva uwanyu avuze ikinyamurenge, ukaba muva wamwegera, mukibwirana, mukamenyana, bikaba byiza kurusha, ubu nyine ikoranabuhanga ryaraje, dusigaye duhurira ku matelefoni tutari tuziranye, mukaba muba inshuti,
wagira ikibazo ejo n'ejo bundi akagufasha, si yo gufasha ari undi gusa munyamahanga muhuriye aho ngaho, umunyamahanga harimo nahahurira akaba yonagusaba n'ikiguzi, naho umunyamurenge azama akubwira ntugire ikibazo ndagufasha, yemwe ndabashimira, mwe muza mutanga n'ubufasha mutazi n'abo mugiye kubuha muhuriye gusa kuri telefone, Imana izibaha umugisha, muri abantu beza tuzohwema kubibabwira, urwo rukundo rwanyu mugira ruza rutugeraho twumva tumerewe neza, turishimye, twishima no kuba twaravutse muri uyu muryango, tukaba twonavyiratana twumva biteye ishema. Ikindi kintu abanyamurenge bagira, bamenye Imana, amoko menshi duturanye uzi ubabwira Imana bakumva ari histoire yo muri 1996, yaravutse nko muri 2005, ariko umunyamurenge azi Imana, biza bigera nko mu ndirimbo wahura n'umuvyeyi wasenze kera yakuririmbira kabiri, twamuvuga ati yo nanje narimenye kuririmba nkako, ariko nkuko ugenda umugenderaho abavyeyi bacu bazagenda batwegereza mu gitaramo tukegera Imana, bakama badutoza gutarama mu gihe abandi no gusenga batabizi, ariko twebwe bakama babidutoza abavyeyi bacu kugeza tubimenye, abavyeyi bacu bazadukundisha Imana, ni nako mu bwoko bw'abanyamurenge twese majorite ari abasenga bamenye Imana, icoco naco tworeka kukibabwira nk'abanyamurenge, mwayobotse inzira nziza, inzira yo gukorera Imana, mufashe umwanya wa mbere, muza mugera mu gisirimba ukaba mwumva twashitse, twagera mu ndirimbo tukumva twashitse, impano zose za Mwuka Wera Imana yarazitugabije nk'abanyamurenge, hari impano zimwe tugira ayandi moko batazi ngo ni iki, ndabaheza nk'akarorero, tugira impano yo kwandika amandiko pe, imyaka yanje maze naho nataramye hagiye hatandukanye, nashoboye gutaramana n'abatari abanyamurenge, ariko amoko menshi nataramanye nayo sinigeze mbona bandika amandiko, icoco ntaco nigeze mbona, tukagira n'iyindi mpano ituba nk'abanyamurenge, iyo hamwe no mu bandi ukavuga ati umwana w'umunyamurenge wasenze, ni ugufata ibiheko, ariko ayandi moko menshi ntawe uzobona ufashe igiheko, yemwe banyamurenge mwamenye Imana, dukomerezeho tuyegere, bino bihe turimwo dukomeze twegere Imana nayo izatwegera, impano twahawe dukomeze kuzikoresha, tuzikoreshe muri kino gihe gisa n'ikigoye, Imana nayo izatwumva tubikorane gusa tuvyishimiye, Imana nayo izaza ibane natwe, banyamurenge ni ukuri turabakunda, kuba twarabavutsemo n'ivyishimo zacu, twiratana no mu bandi, muri abantu beza, muri imfura z'umurimbo, tugira abagore bagira umuco, bahunze bakaja mu mahanga, ariko batihinduye nk'abanyamahanga, bakicambara igitambara, bakambara ibitenge bibiri, bakikwiza, mwa bagore mwe turabibashimira, muri imfurakazi, mwashoboye ikintu cananiye abantu benshi, uri mu gupfa guhunga warenguka gusa i Buvira, nimba wakaza wambara ibitenge bibiri, ukamusiga kimwe i Buvira, ukamusa, wagera iyo ugeze ga wazanye noneho igitenge kimwe, ukamuta n'agatambara, ariko mwebwe bagore mwavyihanganiye, ntibinagoye ni ibintu gusa nyine twishizemo, ukemera kuguma ku gitambara, ukemera kuguma ku bitenge bibiri, yemwe muri imfurakazi, mubikora neza, ico ni ikintu kiziganwa na benshi, kandi pe baranatwigana, abaturanyi duturanye
aza arinda ndangazo yaranakarembye atazi igitenge ngo ni iki, n'umunsi yacambaye akaba yo kwirata ku bantu bose ngo mwambonye, naho twe kuko ari imyambaro yacu dusanzwe twambaye ni ibyacu. Umugore w'umunyamurenge arangwa n'igitambaro, akarangwa n'ibitenge bibiri, n'imyitwarire yabo myiza bagira. Abagore mukicambara neza ndabashimiye, mwe mutahinduwe n'ibihe, mwarakoze. Ubu nyine ibihe byarahindutse, umwana w'umukobwa asigaye ashakwa, yashakwa bakaba bamugemurira amapantaro. Ayo makuru mwari muyazi? Uko agemurirwa ipantaro uri umugore, washaka ukagemurirwa ikanzu, washakwa igitambaro cyo ntuzokigemurirwa, nugira Imana bazokuzanira agashora. Kurumva izo nizo bihe turimwo, bisa n'ibigoye aho imico igumye gutakara, iri mu kwama itakara neza cyo tugahebura, ariko mwebwe mwazihanganiye mugakomeza kwambara neza ibitenge bibiri, hari n'abarimo gukubitaho noneho n'agashora. Emwe turabashimiye mwa bagore beza mwe, muza mubikora neza. Siritu nko mu muhana dutuyeho hari abagore baza bambara neza, bagakenyera ibitenge bibiri bakanagerekaho no kwifubika n'igitambaro. Ni ukuri turabashimiye mwakoze kuko cananiye benshi, kandi mu ndangagaciro z'umugore w'umunyamurenge n'igitambaro kirimo n'ibitenge bibiri birimo, kandi azaberwa yemwe, azaberwa pe. Turabibashimira ababyeyi beza, bigeze ku bakobwa bacu nabo baza bambara neza yemwe, baza bambara neza bakaberwa. Tugiraga n'abakobwa beza b'abanyamurenge, tugira abakobwa beza cane, byageraga ku bahungu Mana yanjye bavuge gute, muri abantu beza. Mukomeze muzitwaremwo neza, mukomeze mwitware neza nyine nk'abana b'umurenge, ni byiza pe, birababereye. Ubwoko twizwe ntitugahindurwe n'ibihe, ngo ntituzotugera mu bagande ngo twame tuvuga ngo turi abagande, tuzokunda. Kwiyoberanya ntacyo bimaze, ntacyo. Nimuze gusa twebwe dukomeze twite umunyamurenge, umunyamurenge gusa. Twumve ko turi fier yo kwitwa umunyamurenge, tubigwanire ishaka, uwacu nazoza agira ikibazo tuzoze tumutabara ba mbere, nibapfusha dutabare ba mbere, nibavuga ngo umusanzu twama dukora mu ba mbere. Iryo shaka tuba tubavugaho abanyamurenge ntirikabe iryo kuvuga gusa, tubikure mu magambo tubishire mu bikorwa. Turabakunda abanyamurenge, dukomeje kubisubiramwo ko dutewe ishema no kwitwa abanyamurenge. Ni ibintu by'ingenzi twisanzemo kandi turabyishimira, turi proud yo kuvuga ko turi abanyamurenge. Nubwo bimeze gutya, haracari ibyiringiro ko tuzongera kandi tukaba amahoro, tukidegenza, tukongera kandi tugataha iwacu. Izo zo turabizi kandi turabizirikana. Abanyamurenge dukomeze tuje ku mavi, dusengere igihugu cacu kibashe gukira. Imana ihagarike na zino mpfu zabaye za buri munsi. Hari ico Imana yokora, Imana iracaduteze amatwi, na nyuma ya zero Imana izikora. Mukomeze muze dufatikanye muri uyu murimo wacu, iyi channel Byose Hamwe TV, mudukunde. Tuzoduhora tuza mu masura masha gusa buri munsi. None tuba tubagezaho ikiganiro ca mbere, ejo twama tubagezaho ikindi. Wewe wakanze subscribe turagushimiye, nawe utarayikanda turacagutegereje. Twicaye hano ari we dutegereje, mukomeze kandi subscribe. Dushimira n'abayutubers bandi mukomeje kutubwira ngo mukomere, mukomeze mukore, bizoza. Turabategereje, natwe dutegereje nyine ko bizoza, turabyizeye. Namwe mutaragira ico mutubwira, tukibatezeho. Bye bye, naho utaha. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe.